गराफोडपी आणि सरपळी मारपी एका चोराक फोंडेच्या पुलिसांनी धरलो। कुठ्ठाळे, म्हापशे, पर्वरे तसेच महाराष्ट्रात ताचेआड गुन्हे आसात। 23 वर्साच्या रणजित रॉयाक फोंडेच्या पुलिसांनी घरफोडयेचे सामान आसयत धरलो। ताका सामान दितल्याकूय पुलिसांनी भितर उडयला। तो आंतरराज्य टोळयेतलो म्हूण पुलिसांक दुबाव। दुसरे एके केशीन फोंडेच्या पुलिसांनी बेतोड्या उद्देगीक वचणुकेन चोरपाक गेल्ले तिगांक धरले। On 3rd of February, there was one unknown person at Madkai. He was found to be moving suspiciously. We caught one person by the name of Ranjit Roy. He was carrying a bag. On the spot, he was caught red-handed. House-breaking implements he was found to be carrying. Further interrogation, it revealed that one Salim Bagwade from Khareoda Vasco had supplied him instruments of housebreaking. And he was also taken in custody. It's an interstate gang that is found to be operating, and they have a particular MO. Their implements are very professional. The apprehension has been made of 3 accused people who have been found to be stealing fan blades. And in this case, they had stolen about worth rupees 39,000 fan blades from this Rainbow Courts. PI had laid a trap. Somehow he made these people to arrive at the spot, and they were caught red-handed by the team. पहिली अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त तिळामळ पंचायत ग्राउंडार जातली। 6 ओव्हरींची ही सर्त नेत्रावळीच्या आरव पॅकर्सान दवरल्या। 8 फेब्रुवारीक ही सर्त सुरू जातली। 22 फेब्रुवारीक फायनल जातली। ही सर्त 2 गटांत दवरल्या। पहिल्या गटांत सांगे, केपें आनी कुडचडे मतदारसंघांतल्यो टिमी आसतल्यो। दुसऱ्या गटांत गोंय आनी हेर राज्यांतल्यो टिमी वांटेकार जातल्यो। सर्त जिखपी टिमीक 1 लाख रुपया आनी ट्रॉफी मेळटली। फर्स्ट ऑल इंडिया 11A साइड 6 ओव्हर टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट आणि हो टुर्नामेंट जातलो ऑन 8, 14, 15, 21 and 22nd of February 2015 एट पंचायत लेवल ग्राउंड तिळामळ। तो मैंने सर्वे किया यहाँ पे गाँव में जितना अच्छे मैचेस होते हैं यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट होते लेदर बॉल, सीजन बॉल, तो कोई ऐसा प्लेयर गोवा से आगे नहीं जा सका। तो इसलिए मैंने और अमित ने डिसाइड किया था, मीन्स अपन बैठ के कुछ मैनेज करते हैं, यानी अपन एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें से अच्छे प्लेयर ऊपर आ सकते हैं। इसलिए मैंने इनके लिए मन से आ गया। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।